Mehe mea I te whakaaro ake koutou, I aha tiara ngā makawe me ngā huruhuru o Piriweepu, e whai ake nei te urupare ki taua pakirehua. No te kamupene wāwahi whare o Shelton me Brown te pōhehe. He said, listen, we're going to buy Piriweepu's beard. And I said, what? We're going to do what? Ki ngā toena mai pāhau me ngā makawe o Piriweepu, mo te rima manotāra I runga I a Trade Me. I decided then with Buzz that we'll just take it a little bit further and see if we can raise some more money. I nāi nei ko te tāka I nei makawe ki waho kei tēnei pōra ka turaki te whare pakihi o Securitas ki te one, hei kohi moni. I nā mā te peti ki te raparapa e hia te roa o nā makawe nei e mauana ki te pōro nei, I mua I te hungatanga. We managed to get 20 sponsors together, all companies that are working in and around Christchurch with the earthquake, and they all contributed $500 each, and we've raised another $10,000 to help Millionaire Family. I tīmata mai te kaupapa I te whatinga o te rekereke o Piriweepu, I te marama o whiringa anuku I te rātau. Ka tahuri ki te whakatipu I ana makawe me ana pāhau. I te mutunga I haua ana pāhau me ana makawe, hei kohi moni ki te āwhina I a Alessandra Clements. Toru tau te pakeke e poke ana e te mate pukupuku. We're overwhelmed by that. I mean, Jim, he went out there, we didn't ask anything of him, and he's gone and done all this on his own accord. It's huge, and we can't thank him enough for that. I nā te mihinui ana pākeke ahakoa nā raru ki o tautahi kei te whakaaro tonu rātau ki te āwhina I e tahi atu. I just want the family to know that they've got a lot of support from Cantabrians. I mean, Cantabrians are good people and they'll support anything. We've been hit hard here, but that family's been hit hard as well. He pūtea hei āwhina I nā pākeke o Alexandra, ki te noho ki tōna taha I tēnei wā taumaha. Tēnei Molyneux, te karere.